Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Briga o životnoj sredini sa gledišta našeg društva je prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva. Životna sredina jeste skup prirodnih i otvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje. Sredinu čini svet prirode kao što su biljke, životinje, zemljište, vazduh i voda. Ciljevi zaštite životne sredine su očuvanje i zaštita zdravlja ljudi, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta ekosistema, plodnosti zemljišta, prirodnih lepota i prostornih vrednosti, kulturne baštine i dobara koje je stvorio čovek, očuvanje ekološke stabilnosti prirode, količine i kvaliteta prirodnih bogatstava, sprečavanje opasnosti i rizika po životnu sredinu. Mere za očuvanje životne sredine. Životna sredina nam obezbeđuje vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo, zemljište na kom živimo i hranu koju jedemo. Resursima da bi udovoljio svojim potrebama ostavlja trag na životnu sredinu. Dakle, borba za očuvanje kvaliteta svih resursa životne sredine mora se sprovoditi kroz više vrsta mera. Prva mera, pravne mere, druga, tehničke mere i treća, obrazovno-vaspitne mere. Podleže tehničkim merama zaštite životne sredine. Pogoni teške industrije kao što su železare, livnice, koksare, zatim hemijska industrija, proizvodnja i potrošnja različitih energetskih sirovina, saobraćaj, posebno drumski, obrada agrarnih površina hemijskim sredstavima, obrazovno-vaspitne mere. Od malih nogu treba da se uči kako se čuva životna sredina. Državne i naučne ustanove, obrazovne, zdravstvene, kulturne i druge javne ustanove u okviru svojih delatnosti treba da podstiču, usmeravaju i obezbeđuju jačanje svesti građana o značaju zaštite životne sredine. Zaštita vazduha. Bez vazduha nema života, stoga je zaštita vazduha neophodna za preživljavanje. Zagađen vazduh štetno utiče na ljude i njihovo zdravstveno stanje, jer zagađen vazduh dovodi do problema sa disanjem organima, srcem i malignim oboljenjima. Biljke i životinje, vremenske prilike ili klimatske promene. Zaštita vode podrazumeva zabranu unosa zagađivača u vodene tokove, čišćavanje otpadnih voda prirodno ili veštačko. Zaštita zemljišta. Zaštita zemljišta podrazumeva njeno direktno očuvanje, to jest smanjenje i kontrolisanje upotrebe zagađujućih i opasnih materija u poljoprivredi i indirektno očuvanje, mere zaštite od fizičkog ugrožavanja, kontrolisana i planska izgradnja naselja i objekata, vegetacija i javni načini za očuvanje životne sredine. Reciklirajte papir, staklo, plastiku, metal, to jest limenke, bacajte sintetičko smeće po ulici, u prirodi i u vodene tokove. Trošite vodu racionalno, koristite planetne ili papirne kese umesto plastičnih. Nemojte konzumirati cigarete. Kupujte proizvode koji nisu štetni po okolinu, posadite drvo ispred svoje kuće.